USA की tariff 25% असे इंडिया दा तौरी हाइने announce तो थोकरा मतुंगता Donald Trump the company maluti Bharat ase kun kini kulukutop kun kini aduga chelakani USA gi banakta aduga wa hajarani maluti oikibo ikre ekoi barakta hojika wafam se dilute toraga hanagum tausi haidra madu Donald Trump the company adubu madu oikidre madu gi opposite ta oikre Indiana hojik pochei sing ase USA da thab lep kresini aduga USA da India gi chalami pochi amna yang kraponi 90 to 100 billion dollar gini masida pharmaceutical chasing IT ki purchasing asiga loina poche yami diamond kase masiloin chal isini adu hoji bharat na haikre maudi na khoi da tariff adu pi ni adu ga khoi da pressure pi ni harga yaponate business ase pressure na tawbi yaponate business asidi nungsi darga yadarga tawbani aduna bharat hana ki bharat tunate hojik anoba bharat ni aduna USA na pressure tawraga khoi yagada banate khoi di khoi na pambo mongda khoi na kanaga relation thammaga phani haiba mong de chatori ni hana ki bharat tunate haipo wafam se hoje haikre Donald Trump mak na khalambado oikidre bharat ta pressure piraga bakoi makong changlakani haibado madudi completely change oikre bharat haikre USA natana aikoi gi bayam lai Russia aikoi gi adugumba yam thajarba adugumba partnership ni adugumba country ni masiga loina Iran leiri masiga loina Middle East country mayam leiri aduga South Africa ina continent am leiri masiga loina business tawni haibo famse bharat ki side gi ningsingkhre Hojik Bharat se hanai du Bharat tuna tresini nongmai marugi jawab se missile pi bangamba asigumba country ma oikre aduga loira na tariff ki dhamki sanction na pi ni high from the India laire India hanai tunate very strong atuma powerful the handa ki tariff asida India lep ki angak pani tipunamak USA amadi Bharat ki barakta masigi clash tariff imposed to bio selective se masi Russia ga relation tamba amadi oil lawi haiduna ni aduga makoi di F-35 fighter jet lady haibagi ni masi thamloi matungda makoi do onse laglaga F-35 ase masing yapi humpu mutrabok ti India na lobo gi wafam se masi laurak na ba makoi F-35 se adubu India ra direct high cresini madudi ekoi F-35 low roi haidro direct high cresini hujika India sukhoi rom de chatpagi wada laikre masidagi hujik impose to khilakpani aduna aduga loirana relation ase phajana phatla roi tawri Russia amati US ki marakta Bharat ke pharmaceuticals hidak langthak sing ase especially generic hidak sing ase USA da yam chali sini aduga USA da masida depend to aduga hidak myam leisini adubu masigi tariff asigi matungda India na haikre maudi masigi poche sing ase loida Russia of the pirani Russia da Taragani hai Russia da hujik medical equipments amadi hidak langthak piba pot pasik deal am sign tawna krecin Russia ga yam tayap si wang kre Russia ga business yam wang dore entirely shift oraga hana relation larambado hojik Russia rob dani hojik India si changri se aduna India na hojik high crime audi nakhoi gi mamang da khoi kulloi aduga hari poche sing ase antibiotic cancer gi medicine masipun ma ase hojik Russia da aikoi piragani haduna Russia da gi so aikoi se laglani aduna aikoi use or ba hidak lakthak sida Russia met mayam lakhibi yai Russia da su India gi met mayam sanglakani hojik geopolitics ase change tawkre movement amade chakre US ka aduga Europe ki countries na tongan oikre hojik Russia Iran amadi China India go ba country ase mi karor kano lai krise masigi business masigi poche singa se loina Russia ga mari leina krise ni Russia na India ta oil pirak ise masi mamal yam na hong na pira isini adu masida gi hen hong la ki bai chance lai kari gumba Russia ga full oil ki trade ase torok patarati Russia gi oil ase krat oil no purak laga India da sung laga masi India da season dare adu export so kari tawisini India gi yam kana masi pun maksi orak laga ni US na pressure pirak pase maduti makhoi ase da tariff nang se kullaga ekhoi da lak na ba haiduna adubu India hana ki tunatre India US na pam torom de chat tere hojik tongan na change oiduna chatkhre aduga ngarang Donald Trump na India ki economy si dead economy ni aduga Russia ki economy si dead economy ni makhoi ase pulla bani na economy dead animak ase punna lup krasano karimata malta ekhoi ki relation leite haibni malta ma karim chinta leite tongning butau chekin haibni adubo experts sing na hai maldi India ki economy si dead karamani oidori mo masibu World Bank IMF amadi UN so masibu yamde young growth oirakli ba adugo economy amani haidi bani masibu dead economy and Donald Trump
ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯁꯤ ꯑꯦꯛꯁꯄꯥꯔꯠꯁꯤꯡꯅ ꯌꯥꯗꯦ ꯔꯥꯍꯨꯜ ꯒꯥꯟꯙꯤꯅ ꯃꯁꯤ ꯍꯥꯏꯔꯨꯔꯦ ꯗꯦꯠ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤ ꯍꯥꯏꯔꯛꯂꯤꯗꯨ ꯆꯨꯝꯗ꯭ꯔꯅꯦ ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤꯁꯤ ꯗꯦꯠ ꯑꯣꯏꯍꯜꯂꯤꯁꯦ ꯃꯣꯗꯤꯅꯅꯤ ꯑꯗꯥꯅꯤꯗ ꯂꯣꯏꯅ ꯄꯤꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯃꯁꯤꯗꯁꯨ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯦꯔꯥꯏꯁ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯍꯥꯛ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯔꯤꯄ꯭ꯂꯥꯏ ꯐꯖꯅ ꯄꯤꯗꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯔ ꯔꯥꯍꯨꯜ ꯒꯥꯟꯙꯤꯗ ꯆꯪꯉꯦ ꯗꯦꯠ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤꯀ ꯅꯠꯇꯦ ꯁꯤꯅꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯒ꯭ꯔꯣꯊ ꯔꯦꯠ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ 1.8ꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯦꯔꯤꯀꯥꯒꯤ ꯒ꯭ꯔꯣꯊ ꯔꯦꯠꯅ 1.9 ꯑꯗꯨꯑꯣꯏꯗꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯃꯦꯔꯤꯀꯥꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯈꯦꯠꯅꯔꯤꯕ ꯀꯔꯤꯅꯣꯁꯤꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌా ꯍꯥꯟꯅꯒꯤꯗꯨ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯨꯝꯍꯩ ꯑꯁꯤ ꯃꯑꯣꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯗꯣꯅꯥꯜड ꯇ꯭ꯔꯝꯞ ꯎꯈ꯭ꯔꯦ ꯚꯥꯔꯠꯇ ꯄꯥꯝꯕꯗꯨ ꯐꯪꯂꯔꯣꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯚꯥꯔꯠ ꯑꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯔꯁꯤꯌꯥ ꯆꯥꯏꯅꯥ ꯑꯁꯣꯝꯒ ꯄꯨꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯤꯗꯜ ꯏꯁꯀꯤ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤꯁꯤꯡꯒ ꯄꯨꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯗꯣꯅꯥꯜड ꯇ꯭ꯔꯝꯞ ꯍꯣꯏꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯇꯥꯕ ꯌꯥꯏ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯆꯩꯁꯤꯡ ꯑꯁꯦ ꯇꯥꯔꯤꯐ ꯏꯝꯄꯣꯁ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯈꯣꯏ ꯄꯣꯠ ꯐꯪꯗꯕ ꯄꯣꯠ ꯐꯪꯕꯁꯤ ꯇꯥꯡꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯐꯤꯕꯝꯗ ꯂꯩꯗꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯗꯣꯅꯥꯜड ꯇ꯭ꯔꯝꯞꯁꯦ ꯃꯁꯥꯅ ꯑꯣꯟꯁꯤꯜꯂꯛꯂꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯥꯏꯔꯛꯈꯤꯕ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯅꯔꯤ ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯑꯣꯏꯈꯤꯕ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯇꯥꯔꯤꯐ ꯑꯁꯦ ꯈꯔ ꯂꯧꯊꯔꯒꯦ ꯍꯥꯟꯅꯒꯨꯝ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁ ꯇꯧꯁꯤ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯀꯌꯥ ꯐꯪꯂꯛꯂꯣꯏꯗꯧꯔꯤꯅꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗꯒꯤ ꯃꯗꯨ ꯔꯤꯒꯨꯂꯔꯂꯤ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯝꯕ ꯀꯌꯥ ꯂꯩꯔꯤ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇꯨ ꯐꯪꯂꯔꯣꯏ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯄꯣꯠ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯗꯧꯔꯤꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯔꯁꯤꯌꯥ ꯆꯥꯏꯅꯥ ꯑꯃꯗꯤ ꯚꯥꯔꯠ ꯑꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯏꯁꯇ꯭ꯔꯣꯡ ꯍꯣꯜ ꯑꯣꯏꯔꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯅꯣꯡꯃ ꯅꯣꯡꯃꯒꯤ ꯐꯨꯒꯠꯂꯛꯂꯤ ꯃꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯀꯨꯝꯍꯩ ꯑꯁꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯔꯛꯀꯗꯧꯔꯤ